जय कुरा के है गाइस अम्मा फेरि यहाँ फर्केछु घरतिर है गाइस म फेरि घरतिर फर्केछु है अब म घरतिर जाँदैछु गाइस है गाइस है अब हेर्नु हिजो फेरि आमल चरान भएन बाख्रा हिजो त यही चर्छ अहिले राख्ने बोका हेर्ने हो गाइस बोका छोखरमा अहिले हेर्नु होला है म दुईटा बनाउने हो मम्मी भाले हेर्नु न के खेलेछ हेर्नु देखाउँछु गाइस हो नि खोरमा हो के ऊ देख बा ए देखेन ए फेरि देखाउने ल फेरि देखाउँछु गाइस यही छ बोका हेर्नु बोका फेरि यही छ के बोका यही छ बोका हेर्नु हेलो ओए बोका ओ बोका त्यहाँ पो रहेछौ तिमी